bħala awtorità ħankunu li qegħdin nikkoordinaw l-istrateġija flimkien mal-aġenziji akkreditati ma' professjonisti differenti u anke ma' ministeri differenti li huma involut fil-proċess tal-adozzjoni. Iż-żewġ kumitati. Bħalissa għandna kumitat ġa mwaqqaf li huwa magħmul mill-aġenziji akkreditati mela minn min qed joffri s-servizz. Ħajjiżdiedu żewġ kumitati oħrajn li ħajkunu qed jiltaqgħu b'mod regolari wieħed minnhom sabiex ifassar riċerka u jagħmel l-istess riċerka mela hemmhekk qed naraw entitajiet differenti, qed naraw l-università, qed naraw l-EMCAS, qed naraw l-aġenziji akkreditati, professjonisti differenti sabiex is-servizz li nkunu qed noffru lin-nies hemm barra u aħna bħala awtorità nkunu qed nirregolaw dak is-servizz ikun bażat on research based. Imma riċerka mhux biss li saret f'pajjiż barra, imma riċerka li saret Malta u allura tirrifletti l-bżonnijiet u r-realtajiet ta' Malta. Il-kumitat li ieħor huwa kumitat li huwa magħmul minn ministeri differenti, minn entitajiet differenti li hemmhekk nkunu qed niddiskutu elementi importanti b'ħafna, is-simplifikazzjoni tal-burokrazija fil-proċess tal-adozzjonijiet. Irridu nżommu f'moħħna li l-proċess huwa wieħed twil, imma huwa wieħed twil għaliex liġijiet differenti u konvenzjonijiet internazzjonali differenti jirrikjedu dan. Iżda aħna ħankunu qed inħarsu lejn dan il-proċess b'dettall u naraw fejn inkunu nistgħu naħdmu biex nissimplifikaw għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu l-aħjar interess tat-tfal u l-ġenituri tagħhom.